yo Allah waɗu barke Fouta Diallo okra laki sellulam okra balɗe cella ilasal cindala ba amin. Fouta Diallo fuɗɗi heɓde hakkil ko artiste ɓe nanoɓen fuɗɗi nande wanjandi meɗi merci Allah waɗu barke Fouta Diallo merci beaucoup. Yetade goɗɗum adna Paikoun Saré on parce que min mi wolanayi on gonga adna Paikoun Saré on yurmi ça je vous dis onon conseil ɓe Paikoun Saré onon yetiɓe Paikoun Saré tippulagine on yiɗa Paikoun Saré on yiɗana Paikoun Saré. Je vais vous dire parce que hunde mi avertissay on ɗo kala ko artoyta ɗo komo satta komo men ko enen arata tata ko enen arta wulloya ka réseaux sociaux ɗo ko enen arta inna yaafoɗen mo komo men o yi ñeeloyen ko waɗi ɗo kon ñeeloyen pijiɗi ɓe feƴƴini ɗo ɗin fop ɓeɓe ɓe naɓiɗi fop hande ko ɓen nangi ñeeloye jogiti Mamadi Doumbouya ko RPGis jo Bala Samora ko RPGis jo Amara ko RPGis jo est ce qu'on fami wawɓe no ɓen wayi ɓen fop ko pay koye RPG non ko babiraɓe maɓɓen iri e bappiraɓe maɓɓe ɓen ɓiɓɓe ɓen ari e taniraɓe ɓen ari o yii ka feƴƴi ɗo fuɗɗore e bawuri e Moutar Diallo wawɓe no ɗon ɓen wayi ɓe janfoten ɓe yaha ɓe wolatoɗi ɓe faala ɓe heɓay probléme tout ko enen docteur daro avertise noon oti avant ki hewtude si oti nani awa so nanali o acca noon onon noon wiɓe Paikoun Saré yaw Conakry onon convaincu ɓe mo onon encourage ɓe mo on bonnani Paikoun Saré on waɗi Paikoun Saré en danger ça je vous le dis parce que enon ɗo ñeeloy duuɓi jowi ka duuɓi jelati hiɓe yennude en ɗo hiɓe aybi nden ɗo hande ɓay tun o salike waɗugo ko ɓe wi ko hande ɓe jokke mo e hoore fenade o majji komboni wullude ko enen kombo maapi ko enen famille makko kombo fewta ko enen ko honnu wawɗen ala sina wullugo base watamo yaltinde ko wonɗon o nana naali en o jaɓa naali en hande yimɓe ɓe o yewtidayno e muɗum no dogi lagine dogi laawi Paikoun Saré ko wonɗo ni yimɓe jaspoɓe wonɓe Europe communiquinaɓe wonɓe yewtude e Paikoun Saré ma sonnaɓe wawɓe no ɗon wayi wattane hila Paikoun Saré ko aynaɗo Paikoun Saré ko jokkaɗo Paikoun Saré ko surveyaɗo Mamadi Doumbouya oɓe feeta parce que ɓe andi fewndo ni si ɓe acci Paikoun Saré yalti leydi laggine ɗi ka wonɗo ni o yeehi si ɓe jonnimo mbuuɗi no woni ka hakkude maɓɓe ɓe yahay o yenna ɓe si ɓe jonnanimo mbuuɗi o yahay o yenna ɓe ɓe alanamo confiance est ce qu'on fami hande siɗa yewtude e Paikoun Saré piiji gon to watta yilla dey mi conseillete en tant que frère en tant que nene goto baba goto en tant que ko ɗengal gotal yewtuduɗen par ce que miɗo andi wonɓe ton ɓen on fami min mi waɗɗi business mi sadi na business mi joɗoɗi e Sékou Swappé ko rebelle jo wonnoɗo chef de rebelle on 2000 au moment de Alpha Condé ko on lance no opération on mi joɗoɗi e on laaɓiji tati kono no mi yirimo noon ndo hakkillande ƴettirimo noon ndo hakkillande famirimo noon tawi mi wawata nabdude e makko e kanko kan noon tawi o wawata nabdude e am nabdunoɓe e makko ɓen immoɓe nabdunoɓe e maɓɓe ɓen wi min mi anda mbuuɗi min mi falaka mbuuɗi politique ko mbuuɗi ɓe fewɓe memone maison centrale ɓay o wi yoɓe waɗu c'est à dire ko o faala kon o ɓe jaɓali woɓɓe wara noon woɓɓe mum memoye maison centrale hande avenir maɓɓe fof boni est ce qu'on fami Sékou Swappé o laaminoɗo jeunesse RPG arc-en-ciel on imo haylade ha joni laguine ko rebelle jo noon anduɓe noon no andimo on fami awa Paikoun Saré onon blogueur onon c'est à dire wonɓe jooɗiɓe laguine fewndo influenceur ɓe kala yonɗo yewtude pulaku wi o mimi o wiya nam wima on noya danger dey CNRD yiɓe aynuma
ida watti non kadi e famille ma on danger famille ma on ida wadi be danger parce que si be gari sa an ida way porgitade sortoda yaha si be wawari mo nangude be way nangude famille ma on si be wawari mo nangude be way nangude yimbe be yidda be berne ma ne walota ko ay sa wata yaade randitoda est-ce qu'on comprend Paikoun Saré ndare video ji makko di ni mo woni c'est-à-dire o alafri o ana c'est-à-dire o santa ndare video ji makko an sen jidi nini parce que o nini ça va hari na ça va pas mais ndare video ji makko di ndare visage makko ndare yewtere makko de est-ce qu'on comprend o ala e jam ina ko woni yewtude do ko woni der tom si be attayno yalta haran joni yoyno Dakar minna wartata no harayno joni o yehi Dakar est-ce qu'on comprend Paikoun Saré fewno do ni so wi o mema e ka aéroport o wi don paw e hara ko voyage o majjay few o majjiray wa njeelu est-ce qu'on comprend si be nangu me frontière mo yaddude leydi o majjiray wa njeelu est-ce qu'on comprend onon convaincu be Paikoun Saré onon c'est-à-dire inde be Paikoun Saré cimandu 2040 hein on anda hay si 2040 taway o ma taway Paikoun Saré ma taway lamin on wadi on accay no Paikoun Saré wura ngure humungu o nyama mbuko ko hebi ko monétisation e ko hebi ko e inde IFDC o utina est-ce qu'on comprend kono non ko hikori yeso itay kompa min ko mari ko mi wajo kala blogger je wondo do wato tombu e pièce mamadi tumbuyaw sa katikel ha anati leji lagine di be sedi sima ha anati leji lagine di ya andu haray ko e fammere natuda anati e der koleru do no e dum non ko may o narante na wurdo watane ilay mudum wasala